Hai guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel saya, Aki Atoy Channel. Awal bangun pagi ini guys, saya nak minum nih sebelum saya pergi berangkat ke Simunjan pagi ini. Saya nak minum teh nih guys. Sekarang pukul 5 lebih lah. Tak boleh tidur semalam-malam nih, kena gangguan binatang buas lagi guys, menyerang semalam. Saya tak ambil video, saya tak mau keluar, saya takut. Saya tak mau ambil video guys, tapi dia tak ganggu lah, cuma dia mungkin ini jalan dia lah nih. Dia daripada dahan sawit turun terus ke sini. Lepas tu balik pun dari ini pergi sana. Memang dia punya laluan lah nih. Tak apalah, janji dia jangan ganggu kita, jangan mengganggu kita saja, jangan kacau kita. Saya tu bertidur lah semalam. Hari ini saya nak pergi Simunjan, tengok adik mak saya guys dekat Simunjan, dan mau jumpa sepupu saya datang daripada Johor Bahru. Tu saya pergi Simunjan lah hari ini, kampung Kak Payang. Mak sudah pergi Simunjan guys. Tengoklah kalau sempat saya pergi pasar Simunjan nanti. Balik saya nak menziarah kubur ini Atoy guys, nak menziarah ini Atoy. Memang saya tak mau keluar, takut, tapi saya ada bawa parang guys. Dalam kelambu pun ada bawa parang. 2 parang saya bawa dalam kelambu. Tapi dia tak boleh masuk lah, mana ada jalan dia masuk sini. Cuma dia melayang daripada bumbung, daripada luar bumbung guys. Itu memang binatang hitam yang pernah melalui bumbung sini guys. Memang jalan dia lah nih, dia balik memang pergi sana. Tapi saya memang langsung tak mau tidur lah, saya standby. Tiga kali dia sudah mengganggu saya. Binatang tunggu serupa dengan anjing guys. Muka dia memang muka anjing, memang macam anjing. Besar pun kurang lebih dengan anjing. Besar dia, besar gini lah. Tak apalah, jadi dia jangan masuk, jangan kacau kita. Dia lalu dekat bumbung sana tak apa. Iyalah.
Pagi ini memang mungkin awal sedikit lah saya berangkat ke Semenjak nanti. Kira pukul 7 macam tu lah. Lepas ni saya mau mandi dulu. Tapi saya balik hari guys, balik semua menziarahi nenek Atoy guys. Tengok keadaan cuaca dulu lah. Saya mau hantar dekat sepupu saya, jukut kasam ikan bawang guys. Ni mau bagi dia lah. Mau bagi dia ni, bagi saya punya sepupu. Nanti dia mau balik bawa balik ke Johor Bahru guys ni. boleh bawa balik ni, tapi nak bungkus elok-elok lah, bungkus elok-elok. Lepas tu masuk je dalam kargo, boleh bawa balik. Packing dia cantik-cantik sikit lah. Semua ni lah saya bagi dia habis. Saya sini boleh cari lagi, boleh buat lagi. Pakasam ikan bawang. Sedap ni guys, memang sedap. Jukut kawan, kas tu lah. Dah campur tubuk, campur kulit mawang, campur daun getah. Mantap, memang mantap. Aduh. Inilah saya nak hantar dekat sepupu saya nanti. Oke guys, sekian saja video daripada Aki Atoy pagi ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe Aki Atoy channel. Bye bye, jumpa lagi di video yang akan datang. Mantap.